Lokovela ndi madekwana hu tevhela mafhungo fhano kha Bellren News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Mililo ya ḓaka i vhanga u gonya ha tshivhalo tsha mpfu. Izwi ndi u ya nga mawanwa a tsedzuluso ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Frontiers in Climate. Vhasedzulusi vho shumisa tsumbo ya mililo ye ya vha hone nga Thangule ṅwaha wa 2013 ngei Lahai na Maui, Hawaii. Tsedzuluso yo bvisela khagala uri ho vha na u gonya ha mpfu nga phesenthe dza 47 kha vhupo ho kwameaho. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya New York. Vhasedzulusi vha ri u gonya ha mufhiso zwi kwama nḓila ine vhathu vha ḓipfa ngayo. Hezwi zwo dodombedzwa kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha Journal ya One Earth. Muṅwe wa vhaṅwali vha ngudo Professor Vho Siki Zheng u bva Massachusetts Institute of Technology vha ri mawanwa avho a dzumbulula uri u gonya ha mufhiso a zwi sokou vhea khomboni mutakalo wa muvhili kana mveledziso ya ikonomi. Tsedzuluso yo shumisa data u bva kha zwo ṅwalwaho kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi kha mashango a ḓana fuṱhanu sumbe. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Bellren News muthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelanaho tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.